reka tubahe ikaze inshuti mukomeje kugenda mudutega amatwi gatanu kuri gatanu aho mutwumvira hariho hose. Uyu ni wa mwanya wo kubagezaho amakuru avuga mu Rwanda ndetse no hanze. Munsi ukaba tugiye kugaruka ku amakipe y'ibihugu ukuntu yatomboranye. Kwibutsa ni amakipe FIFA World Cup Championship, ni amakipe ni igikombe cy'isi bakaba batomboranye, ariko mwibutse ko amakipe atuzuye, amatsinda ntayuzuye kuko hari amakipe aburamo, ariko nayo kakazaza kujyamo. Nkwibutse gusaba gukanda subscribe ugashereka kuri bagenzi bawe, ubundi tukabana neza gatanu kuri gatanu. Uyu ni tugiye kubana ni Jeune Reporter, ndabashimiye wowe kandi subscribe. Turabana neza gatanu kuri gatanu. Tukaba tugiye kugaruka ko ukuntu amakipe yatomboranye. Wumva amakipe yo muri Afurika ukuntu gatomboye, amakipe y'i Burayi ndetse n'andi makipe yose menshi tugiye kugenda tugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Gusaba gukanda subscribe ugasharinga kuri bagenzi bawe. Reka twihuse nkubwire ko amakipe gameze neza. Urebye ko amakipe gatomboranye ni amatsinda agiye akomakomeye, arimo amakipe mbese nawe wavuga ati amakipe garakomeye, iri tsinda iri n'iri nta tsinda n'imwe byoroshye. Ariko hakaba hari andi makipe yabonye amahirwe bitewe n'amakipe n'amatsinda yisanzemo. Amatsinda ugiye kureba ukavuga ati ntabwo bikomeye cyane ugereranyije n'andi, ariko amakipe akunze gutungurana. Ushobora gusanga turi gupanga atariyo gabashije gukomeza. Reka nkwibutse mu matsinda bakaba itsinda A rikaba ririmo Mexico, South Africa, ikipe yo muri Afurika, hakaza South Korea. Iyindi kipe ikazaboneka, ikazaza kujyamo nayo ntabwo harimo habura ikipe imwe, kuko buri kipe harimo amakipe ane. Ukumva ko harimo amakipe atatu, hari iyindi kipe izaza yo gukina playoff ikazaza kwisanga mu itsinda A. Iyo ni itsinda A turangiye. Reka tujye muri itsinda B. Ni itsinda B ndakubwira ko harimo Canada, akaza n'indi kipe izaza iturutse muri playoff, akaza na Qatar, akaza na Switzerland. Ukumva nayo ni amakipe atatu. Ukumva ukuntu amakipe ameze, nawe ubwawe wagereranya wowe uzi amakipe, wagereranya ukavuga ati iri tsinda rirakomeye ndetse n'iri rirakomeye bitewe n'uko uyabona. Reka twihuse dukomeze ku itsinda C ririmo Brazil, iwabo wa Vinicius Junior, ariko ukumva ko ni ikipe ikomeye cyane cyane, ni iwabo w'umupira. Reka turebe ukuntu bazaza bitwara. Akaza Morocco muri Afurika, akaza na Haiti, akaza na Scotland. Kumva iyo itsinda C iruzuye neza gatanu kuri gatanu, iruzuye cyane neza. Ariko ukumva ko harimo Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Kumva ko harimo amakipe abiri twavuga ko gashobora kureba ukuntu nayo gavamo ikipe imwe ikaza gusohoka muri iri tsinda. Reka nkwibutse ko Brazil ni ikipe ikomeye cyane cyane, ariko sinzi nimba izabasha guca imbere ya Morocco. Ikipe yageze muri kimwe cya kabiri, ikaba ari ikipe yahinduye amateka hano muri Afurika. Ese bizaza kugenda bimeze ute? Ese turebe ibintu bitezwe amaso. Tukajya ku itsinda D. Itsinda D ririmo USA, United States of America. Ubwo ni Amerika mu gikombe cy'isi, kubera ko cyo kizanabera iwabo. Mwibutse ko igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexico ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsinda D ririmo USA, ubwo ni Amerika, Paraguay, akaza na Australia ndetse hakaza n'indi kipe izaturuka muri playoff, nayo ntabwo yari yamenyekana.
nayo rukumva iyi tsinda itsinda D ntabwo ryuzuye riraburamo ikipe imwe gusa. Reka tujye ku tsinda E harimo Germany, akaza Croatia, akaza Cote d'Ivoire, akaza na Ecuador. Nayo rukumva ko ni ikipe ni itsinda rikomeye cyane. Ni itsinda naryo urebye cyane ntabwo ari itsinda rikomeye cyane ugereranyije, ariko naryo kumva ni itsinda ryihagazeho. Ariko reka turebe tubitege amaso ukuntu bizaza kugenda. Ariko reka nk'usaba gushyigikira muri iri tsinda Cote d'Ivoire, ikipe yo muri Afurika, tuzarebe ukuntu izaba yitwara. Tukajya ku itsinda F. Itsinda F irimo New Zealand, akaza Japan, akaza indi kipe izaturuka muri playoff, ndetse na Tunisia. Tunisia nayo ni ikipe yo muri Afurika. Kumva ni amakipe muri Afurika ntabwo ari mu matsinda akomeye cyane ugereranyije n'ukuntu uzi imipira, ukuntu uzi amakipe y'ibihugu ukuntu akomeye. Kumva amakipe muri Afurika afite ubushobozi bwo kuzamuka, ariko ni ukuza gutegwa amaso. Reka tujye ku itsinda G. Itsinda G ririmo Belgium, akaza Egypt, akaza Iran, akaza New Zealand. New Zealand nkwibutse ko nayo ni igihugu gikomeye, ariko ubu ngubu sinzi ukuntu byihagaze. Ariko muri iri tsinda twakwitega ikihe gihugu? Reka twitege nka Egypt. Egypt nayo ikunze gutungura, reka turebe ko izabasha gusohoka muri iri tsinda. Nayo kumva ni ikipe yo muri Afurika, Egypt. Tukajya ku itsinda H. Itsinda H harimo Espagne, Cape Verde, akaza Saudi Arabia, akaza Aragwe. Nkwibutse ko urukumva ko ni ikipe noneho iyo ikipe ya Espagne ifite ubushobozi bwo kuzazamuka muri iri tsinda, kuko urukumva ko iri tsinda nta rikomeye cyane ugereranyije n'andi makipe. Kumva ko itsinda ririmo ririmo Espagne, Cote d'Ivoire, Saudi Arabia na Aragwe. Kumva ntabwo ari ikipe, ntabwo ari itsinda rikomeye cyane. Tukajya ku itsinda I. Harimo Ubufaransa, Senegal, hakaza Norway. Ariko nkwibutse ko nanone muri iri tsinda hazaza indi kipe iturutse muri playoff, ntabwo nayo yari yamenyekana. Akaza itsinda J. Itsinda J naryo ririmo amakipe aya: Argentine, Algeria, Australia na Jordania. Nayo rukumva ko ntabwo ari itsinda rikomeye cyane, ariko ni itsinda ririmo nayo ikipe yo muri Afurika nka Algeria. Ukumva buri itsinda ririmo ikipe yo muri Afurika. Algeria ukumva nayo ni ikipe ikomeye cyane muri Afurika, ariko uri kubona ko muri iri tsinda ikipe ihabwa amahirwe cyane ni Argentine wabo wa Messi. Noneho tukaye ku itsinda K. Harimo Portugal, hakaza Uzbekistan, hakaza Colombia. Noneho hakaza n'indi kipe izaturuka muri playoff, nayo ntabwo yari yamenyekana. Reka nkwibutse ko ari amakipe amwe n'amwe ari muri gukina ikintu cyitwa nka playoff, akazaza gusanga yandi mu matsinda. Noneho tukajya ku itsinda L. Harimo England, Ubwongereza, hakaza Croatia, hakaza Ghana, hakaza na Panama. Ukumva ko ni itsinda naryo nta tsinda na rimwe ryoroshye. Amakipe yose agiye arimo akomeye, nka England n'Ubwongereza, ikipe ikomeye cyane ku mugabane w'Iburayi, ifite na shampiyona ikomeye ku isi.
ariko reka nkwibutse ko nta kipe n'imwe batazakubasha, nta kipe n'imwe muri ayo yose yoroshye, kuko ikipe igeze ahangaha kubona karifikasiyo y'igikombe cy'isi, ntabwo iyo kipe iba yoroshye, ntabwo iyo kipe iba yoroshye. Iyo kipe iba ikomeye, ntabwo ntibazakubesha, nta kipe iba yoroshye. Musaba gukanda subscribe ugashinga kuri bagenzi bawe, ariko nkwibutse ko mukatwe kuza gusesengura kuri Senegal no France uzahura. Niba ushaka kumva ayo makuru neza 5/5, ndagusaba gukanda subscribe tukabona neza 5/5. Nawe utwumva nonaha utari wakanda subscribe, fungura inzogera ukande subscribe, wandike igitekerezo muri comment, ubundi tukabana neza kuri 5. Urabona ko FIFA ishyize urutonde hanze hakiri kare, FIFA ishyize urutonde hanze hakiri kare, ko nkwibutse ko hari n'ibihugu bigiye gukina igikombe cya Afurika, ibihugu bigiye gukina igikombe cya Afurika, ibindi gikombe cyiza, ariko hari bizakina igikombe cy'isi cya Afurika. Ariko nkwibutse amakipe yose, nta kipe n'imwe yoroshye ageze mw'aya matsinda agasohoka, akayobora itsinda agasohoka, ndetse n'ayandi. Ndabakunda cyane.